U gradu profesora Baltazara živjeli su Bim i Bum. Svakog jutra oni su marljivo vježbali, jer ih je očekivao novi, naporni dan. A zatim bi odlazili na posao u svoju malenu radionicu u predgrađe. Obavljali su oni jedinstveni posao. Proizvodili su rupe najrazličitijih oblika i veličina. Na drugoj strani izlazile bi ispod njihovog čekića konzervirane rupe spremne za upotrebu. Bile su one neobično praktične i potražnja za njima bila je velika. Čak su bile otvorene i specijalne robne kuće. Eskimi u hladnim krajevima, koji su oduvijek imali problema s debelim ledom, nosili su rupe sa sobom u ribolov. Miševi su ih lijepili u uglove soba i bježali u njih ispred mačaka. U poljoprivredi su sijali rupe po oranicama da bi ubrzali rast žitarica. Naročito velike narudžbe stizale su od tvornica Dugmadi. Zatim od industrije kantice za polijevanje i cjedila za čaj, te od švicarskih proizvođača sireva. Čak je i profesor Baltazar kupovao njihove rupe za svoje različite pronalaske. Jednoga dana gradsko vijeće odlučilo je prokopati tunel kroz brdo iznad Baltazar grada. Međutim, bušilica se pokvarila, ne uspjevši provrtati u brdu rupu nikoliki je otvor na običnoj boci. Tada su pozvali profesora Baltazara i objasnili mu problem. On je ubrzo ustanovio da je brdo sastavljeno od neobično tvrdih stijena i nikakva svrdla neće biti od koristi. A onda se sjetio neobične ideje i otišao ravno do radionice Bima i Buma. Predložio im je da oni naprave specijalnu rupu za tunel. Bim i Bum bacili su se na rješavanje tog zadatka. I nakon izvjesnog vremena dosjetili se. Odmah su se latili posla. Za 10-ak dana posao je bio dovršen. Veliku rupu naprosto su montirali na brdo.
i vlak je bez ikakvih problema prošao kroz tunel uz oduševljenje i pljesak okupljenih građana. Bim i Bum primili su zato od gradonačelnika odlikovanje prvog reda. Ali taj uspjeh naveo ih je da se zamisle i da učine još veći pothvat. O tome su danima razmišljali. I tada jednoga dana Bim je došao na genijalnu ideju. Napravit će najveću rupu na svijetu, rupu svog života. Oduševljeno su krenuli na posao. Radili su mjesecima, kucali su i lupkali neumorno. Uskoro rupa je postala tako velika da nije stala u njihovu radionicu i polako se širila na sve strane. A onda se jednoga dana dogodilo, radionica zajedno s Bimom i Bumom propala je u golemu rupu. Oči sviju građana bile su uperene u profesora Baltazara. Profesor se zamislio, mislio i dosjetio se. Izumio je specijalni divovski usisavač. Pokrenuo ga je i golema cijev spustila se u dubinu. Bim i Bum pojavili su se živi i zdravi. Profesor Baltazar odveo ih je zatim do drugog kraja rupe. Još jedna kap i njihova je radionica bila tu. Unutra ih je čekalo novo iznenađenje, njihov stari klini čekić, ali ovaj puta na automatski pogon. Privremeno, Bim i Bum služili su grupama turista koji su hrlili da obiđu osmo čudo svijeta kao vodiči. Inače, posao Bima i Buma i dalje je tekao s tom razlikom da su sada njih dvojica mogli i da se pomalo odmaraju.